Hej, gotov tehnički? Ma još gledam di ću uzeti auto osiguranje. Na internetu možeš proći povoljnije. Kompare HR probere za tebe. Sve ponude su tu na jednome mjestu. I kasko i zdravstvo i telekom paketi, sve je to, kažem vam, tu. Ti samo biraš ponudu. Usporedi ponude auto osiguranja, telekoma i dopunskog i kupi na jednom mjestu. Kompare HR. Usporedivo bolje. Osiguranje za auto treba ti baš. Ako je dopunsko uzeti isto ne znaš. Tražiš i telekom tarife najbolje. Na internetu možeš proći povoljnije. Kompare HR probere za tebe. Sve ponude su tu na jednome mjestu. I kasko i zdravstvo i telekom paketi, sve je to, kažem ti, tu. Kompare HR. Usporedivo bolje.